me ni somni panga sang ni somni panga cholni ania bazar thlir tu te chibai ule Donald Trump na Trump ni na US President Office lo le nuwa a hoina lama piang an tho so zela ni bermaya chiang taka in tiam Russia le Ukraine boina ero ala chingfel theilo zela Iran in nuclear enrichment anti mek du lawati top sakatum mek lain Trump hian executive order ti chok thar le in US in energy atana man tu nuclear reactor thar din na atan thupe ka ti choka nuclear energy lama hruai tu kan ni theina tur executive order kan jiak fel le ta nuclear lam kan hoile dona lian takin ma kan la ang ati US tuial theilama ramdanga tanga lak luwa in khat na sa hlea tuial thein ma mo phusuk na turin nuclear reactor thar an dinanga chu tuial thei lai chona tan le uranium thlit phim nan an mangdona atira chon reactor te naw artificial intelligence company te hena energy supply turan ngai poimo masadon ni in Trump chona soi Trump order zia thar hian nuclear regulatory commission chu tinung thar le in anni hian nuclear reactor din nana phalna ol samjok in an pechuakanga kum khat le chan ve chung in nuclear reactor din tura thutluk na an siam man tura ngai ani a Trump top sang ni somni pakoma nge in nuclear reactor thar te chu man the pe fel man tumani Trump hian Joe Biden a sarkar in climate policy awanga US ram chunga oil le gas lai chuakonga harsatna nei ti top turin a sarkar tu ga energy emergency apuang ani kha kan la revek ome President Trump hian US rama siam ni lo iPhone ralna tanga tarif za somni pangala ka tum thuwa soichu bel chale in US siam ni lo smartphone shrimshima za somni panga tarif la ka ni tur thuwa soi soitongin Trump hian atira chon Apple company laka chau tarif za somni pangala ka tum thu hi apuanga ram pakhatin company pakhat chau bitum chu ti ngai vak lawani wangin reporter te zo na changin Trump chuan Samsung le phone dang te po chia kan lak sak vekang ani lo chuana fair lawang atia jun thato patangin he tarif hi mantran ani ang atibok Ukraine le Russia te chon tang anin thleng ton le tanta a zirtop ni khan Ukraine chon Russia hne na tangin tang zathum som kuan don thu an soya Russia chon Ukraine hne na tangin sipai jani somsari le civil mi za som hnian don thu an puang ve bok tangin chuaton hi chunjam zelin mi zariat vel ve chu an tum ni in soyani Ukraine President Zelensky chuan Turkey in biakna kan in rem angin Russia tangin tang sang khat lak chu thei kan in beiseya tang zongjong kan lak chu thei hi apoimo hle ani ati Ukraine war hian thasom thum pakwala ya oto wangin Ukraine le Russia te hian tang sang tam tak an kol ve to a abik takin Russia hian Ukraine sipai le civil mi an man na sa zuala tang hi sangria ta tanga sing khat vel kol tura ngai anni karmasa khan Russia le Ukraine palai te hi Turkey a India in remna lam hoin man son te chiam lova tang in thleng ton run pui nei chungchanga ero in remnan nei thunga heti la hin Russia foreign minister Sergei Lavrov chuan tang in thleng ton an zo nuwa Ukraine hne na hian in remna ta na an ruam man na hlan an tum thu zirtop ni khana soi Lavrov chuan tunna ya Ukraine in drone mangin Russia raman beina sa ti asoya European Union ramten Ukraine puina belcha an tum thuan puan nuwa tunhai ni thum chung khan Ukraine hian drone zariat vel mangin Russia beinia soin US President Donald Trump an remna konga zonna ti boy turin Europe ramte chuan Ukraine an fui sau ni in a soibok US le Iran palaiten Iran nuclear deal chungchanga in biak na thonga nan nei chu zirtop zana khan nei zoni a in biak na boipui tu oman foreign minister chuan mason na tlem chu om ni in a soi in biak na hi nei le tumani thu le a hun le munero soi chian thela ni lo thu Iran official te chuan an soya US palaite hian rom khopu in biak na chungchanga engma an la soi lo thungani Iran ram foreign minister Abbas Araghchi chuan Oman in rodna engemaw zat an nei chuan mason na thlen theidona hriat thu soin in biak na ero a ol sam lova soiho na nei zui zela tul ngei dona ti a in biak na kan nei to zinga zirtop nia in biak na hi professional ber alani ati US President Trump hian Iran nuclear program chu ral thuam siam na ta na manani don lo ti chian nge ya duwa Iran hian US rek na wanga an ramsum le Biden mun harsat na ti kian thoi an hak hlel ve thunga in biak na boipui tu Oman foreign minister Badr al-Busaidi chuan rom khopuya in biak thonga na neya hian mason na chete a om nia soin mason na lian tham om lo ma se mason na poimo le hlutak kan neya
kan la soifel thei lo te po hun rei lo te a soifel thei kan in be sei in rem na za om le tlon tling nei tura tum thum hun nei in kan in biak thei thuaya be sei om hle ani ati mi pui ria dan tong kama US le Iran hian tong alak hau dun hle a Iran hian an nuclear thlit fi mek chu ral thom siam na ta na man an tum lo thu an soya US President Trump chuan Iran nuclear deal chungchanga hian in biak rem nan nei thei lo chuan sipai chak na manga Iran run mai tum thu a soide oreng boka rom khopui in biak nan nei ma khan Iran foreign minister Arakchi chuan nuclear ral thom nei lo turin in rem na kan neya uranium enrichment kan ti ven phal lo na chuan in rem na kan nei thei ri lo hunin alarel felang ti in na soya White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan President Trump chuan Iran nena in biak na hian kong dik kan zo mek ni in a hria ati ve bok US Secretary of State Marco Rubio chuan US chuan Iran hian nuclear enrichment tilovin civil nuclear energy program nei chu kaltlang puin rem ti thule chu tiang tura in rem na nei puin tum thu a soya a ol sam lo hle ang ati thung heti la hin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran in uranium an thlit fim ti top tuma malak na chuan hial fi thla chiang hle a hetiang tura in norna ta na in biak na chuan ra tha engma chua don lo ti alo soi to a US palai te ne na in biak na hian Iran palai te chuan an uranium thlit fim to te ram danga phur chu chungchang le an ballistic missile program chungchang te chu soi ho an du lova uranium enrichment an ti mek chu phalsak chin level siam sakan ni chu poyan ti lova chu ti lai chuan an nuclear program chungchang an orna chu top to se an du thu an soi bokani Iran ramhel ma Israel chu Iran in nuclear ral thuam an neyang ti hlau ber an ni a rom khopuya in biak na po hian US palai te zinga Israel Ram Strategic Affairs Minister le Mossad hotu te po an tel ve ni in soyani Israel mi pui tamberin Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Hamas mi hrente chu du wang ni lovin thu nei na du wang chawa Gaza beinia an ngai to Channel 12 News Survey in an zona chang tu za somnga panga zet chuan Netanyahu tumber chu thu nei na chanani antia za som thum paruk te chuan mi hrente him taka chua chu tumberani anti thunga za pakwa in Netanyahu tumberan hriat thiam lo thu an soi thung Hamas ten mi hrenten chua chun zom lo chan ni an hriat zona chu za somnga pathum chuan politics wangani antia za som thum pariat chuan Israel sarkar hlo thlin lo na chu chuan lamtling ni in an soi ve thunga ngaidan nei lem lo za pakwa anum bok tunhaya press conference anaya Netanyahu hian US President Trump phone manga biak thule amalak na azongjong a thlop thuwa hril nia soi chu Channel 12 survey chang tu za som ruk panni zetin an oi lo thu an soya adikang ti tu za som thum pali anom ve thunga zona chang tu zat ve zinga Netanyahu hian national emergency puangin nakuma in than pui nei tura thul du mai an rin thu an soya za som thum pariat chuan chu tiang chuan atilawang anti ve thung heti lai hian zir top ni khan Netanyahu hian nakum in than pui nei tur ti khotlaya tum lo thu a soya a hun pa ngaya in than pui kan nei nge ka be sei mi pui ten an du an thlan chu nge tha ti tu kan ni atiani Bangladesh chuan India in an bungra hral na konga dan pin sak me ka wanga phubalak na niom taka mala in India longtuk tular Garden Rich Shipbuilders and Engineers Limited GRSE ten hena longtuk tura dollar makta doi somni pakhat jet contract an lo pek to chu an hnu kirle The Hindu in an talan dan chuan Bangladesh yan an Navy te man tur tuin hnuai longtuk turin GRSE hena hian contract pe in nikum July thla khan in rem nan ziak fel to a GRSE hi India Ram Ministry of Defence nuaya oman ni a tun thani somni pakhat tunkar thol ani khan an contract an hnu kirle thu hi an hriat tira GRSE chuan tunlai thilom dan thlirin Bangladesh yan an contract hi an hnu kirle an rin sa ni thu soin in beremin an contract an cancel le ti an soyani GRSE hian kumin March ni somthum pakhat thleng khan chengwai bel chesing ni chuangman order an lak to wangin Bangladesh contract hi an contract nei mek za bial point pariat vel chawania harsan nan nei pha don lo ti an soyani Bangladesh yan GRSE hna long tu contract an ti top chan hi official in engman puang zar lawa tunhaya India le Bangladesh in kara in hir ngho na ommek wang ninge ya ngai ania asum le pai zong chon Bangladesh long siam na tura contract hi soi tham ni lem lo ma se India le Bangladesh in kara chezel ti lan tir tu thatakani GRSE hi Kolkata a mun pui nei ni in India in do long siam tulian an ni a
India le thian tharam indo long chi sang sang za som pakhat zet an siam to ani bazari lo thira wangin kan lome